Chamanikab Jehova kimwae kongoi eng yeindab Kamuktaindet nekokondoiwech eng kenyit 2025 kongete January anget betusiek chekirgen nekit somok sikobit kosulda kenyini ketorori Jehova eng kanetisiet tugul ak kasubet nekosubech kongete kotoige kenyini. Kongoi kora eng kosikyok kokatech akotebenech tebutik akomwa kongoi eng kanetisiet nekokotestai. Kitindoi kiboitinik chekimi kibagenge kemwae kongoi kora eng boisiet nekokeyai tugul kele kongoi eng Jehova nekokonech kimnatet. Kikowo arap Maru amu kikabit ng'alek chekimi gaa akelen itagat arap Maru. Tos ikatech? Achame akatak tugul nganetab Jeiso lechomgei. Chamgei. Abaibai kot mising ami kwenung'wong ngondoi Jehova yekitestai kinetige lesson. Ng'oliot neo kokingebe gaa kokikonor agui baba nenyo kikanyi betut nebo ng'etiet asikobit ketoroige koboto inendet akeker Jeiso. Ngondoiwok Jehova koberurok. Kongoi eng sautikwok. Kongoi arap Maru itagat mising akesome kele ngobirro Jehova kolung'wong tugul kiboitinik cheu Lilian ak Evelyn ak Pastor Ngetich kelen kongoi otogotin. Kitorori Jehova amu kikondoiwech eng kanetisiet akochomwech eng betut age tugul sikobit kekas ng'oliondenyi. Amoche kesaa sikobit ketestai eng kanetisiet nebo lesson nelel nebo kenyini ak kenyini nyonei. Kiptaiyat Jehova Kamuktaindenyo, laitoriatab Kipsengwet nekikonech mieindo kong'ete kotoige kenyini, ko kikeker lapkeiyetab mieindong'ung, kikeker sobet, kikeker kamang'unet. Eng kanetisiet ko ki kanetik ko kikeker tuguk chelelach matikeneti biik alak ko kikenyoru akichek kit nekikotoretech. Ko yeilondoech keit kenyitab 2026 kemwoe kongoi eng boisionik tugul yonget betusiek chekirigen sikelande ko yekinetige lesson nelel nebo kenyit ni ak kenyit nenyonei koek borotet eng achek yekitou kenyit nelel. Ngwa mbakeng'ung kitororin yekitou eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. Otogotin akwek tugul, otogotin kiboitinik chekemi kibagenge. Komeche ataune eng betut nebo rani ng'alek chekong'alal biik tupchosiekyok eng tebutik ak ng'oliot nekomwoe kolen kongoi. Ameche amwochi kongoi Daniel arap Kosut nebunu kaniset nebo Sang'alo nokomwa kole kongoi bikyok eng kanetisietab lesson nebo kenyitab 2025 akomwa kole ngotestai konyitab tamirmirietab Jehova eng kanetisiet age tugul akobo nyonunetab Jeiso nebo oeng. Ameche amwochi kongoi kora Clara Kutuny nekomwa kole oyie ngobirorok Jehova be blessed amen. Ameche amwochi kongoi kora Julia nekomwa kole akine amen amen. Daniel Kemboi nekomwa kole amen. Ameche amwochi kongoi kora Emily Chesang nekokole oyie kongoi kanetikyok ngobirorok Jehova bunu inendet kanisetab Kapkoros. Kongobirori Jehova akine Emily. Kitindoi Keter Mercy Keter nekomwa akine kole amen amen. Kongoi mising kiboitinikab Jehova ngotestai Jehova koberurok betusiek tugul. Kongoi mising Mercy. Ameche amwa kongoi kora eng Mercy Donye. Kongoi biikab Jehova amu kokonech kakuyet akobo lesson ko ngoberuri Jehova mising Mercy. Kitindoi kora kongoi akobo Nathan Rotich. Nathan Rotich nekomwa kole ngoberurok Jehova eng kaberuret age tugul nekonete ng'oliot akokono kimnatet ak naet sikobit onet biik chechang mising ko kwotait nelel nebo kenyitab 26. Kongoi mising Nathan. Nathan kobunu kanisetab Lekebet.
lekibet ko negit ziwa ngoberuri Jehova. Katebin kanyo kogetchi masi donyo kolein atinye tebutiet. Kale kiwonu maunatet eng 7 day. Kale kire ngalek chechang kosuldoi ako mengen kaniset. So kale ne nekemwochin kaniset ko kameche kityo asomanun masi kamwa kitabutab Petro nebo 2 agenge koitetab 19 ak 20. Eng siretab Petro ko kimwa ngalechu akobo maunatet. Angen ale muchi meikose maunatet eng kaniset neimi, lakini ko maunatet komitei akosuldoi. Agenge 19 ko kimwa Petro ngalek cheuchu. Kale kitinye ngoliotab maunatet nebo iman ine newae nemie yorib kou tait nekwengsei ongle imen. Kale sikobor kochorchi mugulelwek kou taboiyatab karon. Kamwoiwe sirutikab Jehova komie kole otindoi maunatet ine sikoek tait nekwengtoi eng betusiekab imenindo. Ngomi maunatet kaniset ako kineti kaniset ko ngimwa akobo nyonunetab Jesu kele isuldoi maunatetab Jehova maistogei. Kokame kityo kekochi boroindo masi kenai kele tesetai maunatet tomo kotelel. Tesetai kanetisiet, mitei sirutik chetililen chekone maunatet. Imuchi maikose maunatet eng yobo gaa eng kaniseng'ung, lakini eng kanisetab 7 day eng tugul keamdoi maunatet amu noto nekonech terchinet eng kanetenyo ak sirutik chekikonech Jehova chemuchi kondoiwech eng kayanet. Kongoi mising eng tebutyono, atindoi kamang'unet ale toretech nito kenai kele maunatet koteche kaniset akoribe kaniset akoribe kiboitinik tugul ak kaniset komugul. Kamwa Daniel Simatei kale Simatei kongoi akobo kanetisiet, kongoi Daniel koberuri Jehova. Ko Emily Chesang ko kateb akine tebutiet. Emily kateb ing Kingeresa kole why did Joshua repeat appeal for Israel to remove idols? Ko kateb kole kilya sokoteb Joshua nekikaikai biik akomwochi akotestai komwochi akobo tuguk chebwonei chetun kwai icheket koistoegei Jehova cheu kanamonik. Iman eng ng'alalet nekokeng'alal eng wikit konye ko kikamwochi Jehova kolech oboru kiwotosiekwok ako molande obe bitonin amu otindoi Amorik ak otindoi Filistik. Filistik kotindoi kanamonik chesoe ak kwakwek bororietab Israel otindoi Jehova kiptaiyandeng'wong nekikakipsengut ak ng'ony. Eng ng'atutik 10 chekikamwa Jehova ko ng'atutiet nebo 2 komwoe kolen Jehova moachigei kanamonik. Ko kiineti bororiet nebo Israel simaisto atebenwa eng oret nekararan nebo kamang'unet nebo Jehova akotuiyogei ak kanamonik chekibo Misri lekimitei, kotwogik ak kong'atet komitei. Ingen kele kibit tuguk chekikibire icheket betut nekikoistoegei Jehova. Ko kone Jehova kou yeketeb tebutyoni ko kergei ak achek chemwoiwech Jehova eng betut kele nyolu kerib kamisenyo ak kayanenyo nekikure Jehova ko ki lagokchi sikobit kenai kele kanamonik chekisoe lagokab Israel ko mako kanamonik cheu choto rani, ako chang kanamonik chemuchi koistech eng oret nebo kurset nebo Jehova. Ko ng'oliot nekikimwochi Joshua ko kergei ak ng'oliot nekimwoiwech akichek kenai kele mi tuguk chemuchi komasech. Mi kaanet nekimuchi keyan tuguk chekikere kele nyumnyumen akomuchi kotertere tuguchoto kot koek kanamonik keutye Jehova nebo iman. Ko kongoi mising eng tebutyonoto Masi, kisome kele ngotoreti ak Jehova eng kokonech kamang'unet akotoretech Emily amu kangeteb tebutyoni koek tebutiet nebo kamanut nemuchi kotoret kaniset akotoretech achek tugul kele ng'oliotab Joshua
nekibo kurset ak kotechi lagokab Israel koteiwech Jehova akichek kuno makimaste kebeutab tai anan kebeutab katam ako keker Kristo ne inendet ko taunindet ako kakesunindet nebo kayanenyo. Kongoi mising ngobirot Jehova. Ngebe lesson anyun nebo rani ak kwotait nelel nebo kenyitab 26 kokanam kekesu kenyine 25 kokaonget betusiek chengeringen. Komwoiwech nitok kanetisiet newendi akoi arawetab 3 eng kenyini kibendi ne 26 kokakonech Jehova kaberuret kenai kele katuiyetab kipsengwet ak ng'ony. Katuiyetab kipsengwet ak ng'ony ko kanetisiet nekibendi kepchee akobo baronok chebo Paulo. Ng'ololi Paulo akobo kit nekikure sobenyi, sigunenyi ak kamang'unet nekiyai boisionikab Jehova. Kokateb chito nekatebe kotou lesson ini katuiyetab kipsengwet ak ng'ony kele tos ibwoti boisiet neui netos kiyai akouit boisionotok nememuchi itestai iyai. Kokateb kole tos boisioni kiyai nekiker kouit ko kilya sikouit. Tos kinwach kasarta nekimeche iyai boisionotok isuldae anan kiker boisioni kobo boisiet nebo komonut. Tos eng boisioni nekikero iyai, amu angen ale chitugul nesobe komi kiy nekiyai ako kityem kouit maisuldae kou yekibwoti. Ko kakoteb chichi kole tos kingiyoe boisioni ko kiker ile kimokonyolu iyai anan kibwat eng muguleldong'ung ile kitoe chito age nekimata inye, anan kiker ile oyie kilya saai boisioni nemasuldae. Ko yeimwoe ibwoti akobo boisiet nemaimukak amu kiuit, ameche ibwat tetutiet nebo serunet akobo katuiyetab kipsengwet ak ng'ony. Tos imukoksei kotuiyo Jehova kipsengwet ak ng'ony kou yelo asista ak arawet ak kecheik. Eng emoni nyonet eng biik chekikobun ndegeit akiwe mitainik chemite barak, ko ngimi ndegeit kemwoun kelechinin kaiwe isir boldet akiwe barak tabi ikere boldet komi ng'ony. Ko ngiker barak olin komelen ikere barak amu imi ndegeit komekere kiy akaiwe mising. Kotomo kokeit kipsengwet kora, matikomwoe sirutik kele soet netai no ko kipsengwet netai. Kotomo iit kipsengwet nebo kap Jehova. Kotos ituitos Jehova kipsengwet ni nemakikere ak emoni nemakikere? Tos imukak? Ko tuguk chekikergei ak tebutik chekiyoe ak boisionik chekiyoe. Kimeto Jeiso logoiwek chemiach eng kitabutab Mathayo 28 koitetab 19 akolechi alamalaik oba ng'ony komugul oai biikab bororiosiek koek alamalaik, obatisan ichek eng kainetab kwanda nebo werit ak tamirmiriet netilil, onet icheket konam tuguk tugul chekiamwoiwok ak kiang'atak. Ko kingomwa Jeiso ng'alechu kokeyokto alamalaik eng boisiet. Ingen ile kitindoi Jeiso alamalaik 12 koistogei agenge Judas konget 11. Ko kicheng Jehova chito nekikere Judas, kecheng akesir barbarek konam berberiat nekikure Matias, ako makikas boisiet nekibo Matias nekiyai. Ako kimonjororiot age nekitindoi ng'omnotet ak naet nekikure Paulo. Komwa Paulo atindionnyi likisugundo amu ki chitab ng'atutik. Ko ngisoman eng kitabutab boisionik kokonech kosisini sobet nebo Paulo. Ko kingosisin boisiet nebo Paulo, kokamwa Paulo eng kitabutab boisionik 26 kaitetab 18
kale kikuro Jeiso sikobit ayat konyekab icheket chemite imenito akayoti lapkeiyet sikobit kenam icheket anan kemut icheket eng eunek boindet sikobit konyor nyoetab kat nebo tengekwakwak akonyor melekto nebo kayanet nekikitilil eng Kristo Jesu. Kokingomwoe Paulo ng'alechu kokimwoe koboryo ak kimnatosiek chebo ng'ony amu katuiyetab kipsengwet ak ng'ony komelen nyumnyum kokerkeit ak boisiet nenyigis nemuchi yoe. Korani eng taunetab lesson nebo rani amu kakikere eng taunet komutchinech nekale Paulo eng kanetisienyi eng kebeberta netai keus amakibokoktoi. Keus amakibokoktoi. Kokangong'alal Paulo kele usisiet ikwong'e ile kalya kotaune Paulo keusisiet akomwa kole matinga keus komokoi kimeto, makoi kibakakta. Kurget nyo nekisomani nekonekit kurget neyote ko kitabutab Filipik. Kocham kesomani achek tugul Filipik 4 koitenyi ko 4. Konekit ko kurget nesomani biik eng kasar age tugul eng nyumnyumindo. Ko kamwa Paulo ng'alek cheuchu eng 4:4 oboiboitu eng Kiptaiyat kotugul. Akamwae kokeny ale oboiboitu. Mwae Ngeresa kolen rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Kongolen oboiboitu eng Kiptaiyat kotugul akamwae kokeny ale oboiboitu. Ko kanamdagei ano boiboiyet ak nyigisindo nebo boisiet nekiyoe. Kasir Paulo baronok 4. Baronok 4 chekasir Paulo kekure baronok chesire kokimonyororiot kokakenam. Paulo eng atindioni kekure Saulo. Ingiweke atindiot nebo tai ko kekure kainenyi Saulo. Nendet ko Yahudiot konyi. Nemami kimasi ak kimasi. Nailen chito kabisa tikin, nondinde tikin. Nemakiburuch kimasi ak kimasi. Koki Paulo koki Yahudiot. Amu ngisoman atindioni komwoe kole ane Paulo Yahudiot. Nekikimuratan kou lagok tugul chekimuratani Yahudik. Ribindetab ng'atutiet barasoindet. Kongomwoe Paulo komwoe konyikan komwoe atindionyi likiu ko Yahudiot. Kikinam ak kenyalil eng atindion akoi. Ak kikimut korkoret kikibir. Ako kingomite korkoret komakerak logoiwek chemiach. Kitestai ak logoiwek chemiach chebo Jehova. Kokimonyororiot eng usisiet ako mautye Kristo. Ako mautye Kristo inendet. Kongomite korkoret kokas komwoiwek kitabushek kole kisir kitabushek 4. Kitabutab Filipik, kitabutab Kolosaik, kitabutab Filimoni ak kitabutab Efesoek. Eng sirenyi komite korkoret ko kikinyalil eng nyalilda nenyigis amu amdaetab logoiwek chemiach. Komwoiwek sirutikab Jehova kole kenyitab 60 akoi 62 ngisoman kitabutab Boisionik 26 kaitenyi ko 16 ko sirik chechang chekikomwa akoweny akobo kitabushekab Paulo komwoe kolen kingomite korkoret Paulo ko kinyor boroindo eng kimnatetab Jehova eng nyalilda kosir baronok akosir tupchosiek. Baronok choto ko kiek baronok chesoptos chebo kimonyororiot nekatamwoe ng'alek kosir barwet. Kongosiret barwet koyokto barwanatak koyokyi kanisetab Filipik ak koyokyi kitabutab Kolosaik Filimon neking'ololi akobo tupchenyi Timotheo nekikandoindet ako kitindoi kiboityo nekikure
Onesimus. Gosire Paulo Paronoju, gosire ingwonindo, kele tematestai logoywek chemiach, ing otwog na tet, agengoret, nemagomitei Paulo koboto icheket. Ingisoman kitabutab Efesoek somok koit agenge, ak Filimon somok koit agenge, kong'ololi agobo ngwonindo nemitei Paulo eng betusiekab ng'oiyondit. Ingelele ngomi kiy neng'oi komanyoru katiaknatet. Kerat tuguk chekanyolu iyai amu mami chi nemuchi kotoretin iyapte ng'alek chitindoi. Kongisoman Efesoek somok koit agenge, komwae kole Paulo amu nitok anyun ane Paulo kimonyororiotab Kristo Jesu akobo okwek bororiosiek. Kongololi kole na amu nitok anyun ane Paulo kimonyororiot kongololi eng baruet netindoi ng'wonindo ako ng'ololi eng betusiekab uindo nebo amdaetab logoiwek chemiachen. Boisienyi netindoi Paulo komeche koamda Kristo nekikoek nyigan inendet ako kikinyalil, kikibirto inendet ako kikiker kele tamakiker kutinyi simaamda, ko kiboisie Jehova inendet sikobit koyat korkoret eng amdaetab logoiwek chemiachen. Koboisie ngot asikarik chekimitei kamu ngisoman atindiot nebo Paulo kekere kele akakikirotyi ngot Paulo kaplaitoriat akenam asikarik chekergei nguno ak asikarik chebo President Arap Ruto komitei chekelen presidential escort. Ko presidential escort ang cheribei president ko askarik chotok komelen askarik cheberberen. Ng'omen nebo kwong'ut amu somanennywa ak naet lekiriptoi kandoindet komi barak. Kikure elite, kikure askarik chemi barak ako mi kainenwa. Ko kainaikwak chekikikochi komelen biik chekitangoe amu kikichop ak ketrainen eng oret nebo komonut. Ko askarik nekikinomchi Paulo ko kikinomchi askarik chebo kaplaitoriat. Kale kekochi askarindet agenge. Ngisomanat eng sirutik chetililen kitabutab Filipik 1:20 ak Filipik 2:17 ko kikikochi askarik chekibo kaplaitoriat ako kikikochi askarindet agenge nikirib inendet. Kong'et askarindonoto kokochi boroindo Paulo kosir baronok kosirchi tupchosiek chekimitei emetab Filipi ak kanisetab Kolosaik ak Filimon ko inegei. Ko baonatet nekikochi Jehova, inai ile Jehova kochobe oret, matin kimite korkoret kochobe oret Jehova nemuche koamdae logoiwek chemiach. Amu amune sikikochi Paulo askarindet agenge ako kikochi askarindet nebo komonut nebo kap emperor eng emetab Rome. Inendet ko kale kimi askarik 4,000 ko 14,000 chebo askarikab laitoriat kikochi Paulo agenge nekirib inendet. Ko kakende mogorek eunekchik chikekirate simamanda, lakini kiboisie Jehova eunekchik kosir baronok kosir tupchosiek sikobit kotestai logoiwek chemiachen eng ng'wonindo ak pichiindo. Ne nekenetigei akobo boisiet nekaboisie Jehova laitoriat akoboisie Jehova baunatet korib kiboitionyi matin ko kimonyororiot eng betusiekab ng'wonindo sikobit koamda logoiwek chemiach. Tindoi Jehova amune amu matin koiwendi korkoret kokakon atindiot chi nekamwa akobo pastayat nekibo kanisa nekang'et pastayandani kerwokyi inendet eng oret nemabo iman. Ko kingakemut en korkoret ipkenyalil chichi. Eng nyalilda nekakinyalil ko kokirat chichi. Ko ratetab chichi ko kiek borotet amu kipkonyor biik chekimi korkoret chekiamdochi logoiwek chemiach. Kot kocheng kasetisiek ak kitabusiek kong'ete sang ketorete
kimonjororinik che kiakrat koboto inendet eng korkoret orit. Boisie Jehova tuguk che achen sikobit kolelit kimnatetab logoiwek chemiach. Ku Paulo ko kiboisie Jehova inendet komi korkoret kosir baronok 4. Ko ngosir baronok 4 ko baronok che kisomani eng Filipik, baronok che kisomani eng Kolosaik, kitabutab Filimon ak kitabutab Timotheo nekinye kemwochi kora akobo kaniset nebo Jehova. Ng'olyot nemitei amu katuye taunet ak kebeberta nebo Jumapili, Paulo komi korkoret. Ko eng baronikab Paulo komi korkoret ko boisie neo ko kimonjororiot nebo Kristo. Ko kebor Paulo koek inendet baoriat nebo kipsengwet eng lemokiitei logoiwek chemiachen. Ingetab kong'et Jehova koboisie tuguk cheuen koek borotet. Tab komut Jehova chito nekamayai kiy lelut ipkerat. Ngap keratin eng yun komabisis amde logoiwek chemiachen chekikurin Jehova. Amu ratanatak imuchi mabo iman. Anan ko kiibi lelutit nekilel ako kikemutyin korkoret kirwoku. Kokale Jehova Paulo komelen kilel ako kikinam inendet amu amdaetab logoiwek chemiach. Ko amdaetab Paulo nekipkoamda logoiwek chemiach ko kibaorian kit nekikotach eng muguleldonyi. Makoi imwa Jeiso nemengen. Makoi baorian Kiptayat nemengen ako mekuitosi inendet. Ko katelel Paulo ko kiboitiot nekikoker kimni. Matin komanyoru Paulo Jeiso kokat inendet koala malaik 12 ako eng muguleldonyi ko kiek inendet nekiek baoriat kosir ala malaik chun. Amu kasir baronok 14 kaamda inendet eng emetab Asia ako ng'asis nebo logoiwek chemiach. Kiamda kemboi ak bet ako maimuny. Akoi ipkwamdae korkoret ko kakerat ko kimonjororiot. Kobor kole masistos logoiwekab Jehova betut nekakelal maat eng muguleldo. Kalaletab maat nekikilolji Paulo ko kitech Paulo ing'ony amdaenyi nemarire boisionikab boindet chekiakorat biik. Ako kityach kimonjororinik alak eng katiaknatet nebo muguleldo ak nebo sikunet nebo sirutik chetililen. Logoiwek chemiachen chekiamda Paulo kotindoi kimnatet amu koityinetab imanda eng kayanet eng chi age tugul neiyoni akotach logoiwek chotok eng oritab muguleldonyi. Yakesu ko kibaorian laitoriat akobo Paulo. Kisir Paulo akobo kayonik chekimi kap laitoriat nekikure Kaisari. Eng Filipik 2:4 koititab 22 kokamwa ng'alek cheu chu. Anga kinkwamda Paulo ipkerotyi kora kap laitoriat Kaisari ako kimwa ng'alek cheu chu kole kale kotok tugul chetililen mising ko icheket chemite kotab Kaisari. Kale kotok in ngosire baronochu Paulo eng kitabutab Filipik mwisho kale kotok yani ikotisie ing boiboiyet. Kaek nyikan boiboiyet nebo amdaetab logoiwek chemiach. Akang'et Paulo koek nyikan inendet kot kosir baronok kole ikotok chetililen mising. Kakonam kimonjororinik cherototin kokure chetililen mising. Kakonam choronok chik chekokwamdochi eng korkoret ko kimonjororiot ak kimonjororinik alak chekakikirat koek icheket chekakonyor boroindo kotach Kristo. Kale icheket chemi kap Kaisari. Anga chemi kap Kaisari komelen kimeto Paulo kiboitinik asikarik ako mameto Paulo kimonjororinik chekakirat. Amdaetab Paulo ko kiyap kinam tugul amu atebenyi ak muguleldonyi ko kitach Jeiso. Nitok anyun ko kakonech cherset kenai kele une kayaneng'ung eng Jehova. Une tos amdoi boisionikuk chekitach. Sile imi matatu
anan imitei soko ko kabioldoishe anan iole tugun kokere biik Kristo nginye an une atebeng'ung yo imitei kwenutab biik. Amu Paulo ko kinaa kabisa ako kiek lapkeiyet korkoret. Kot koek icheket mochororinik chekanyekerat koik icheket cheboiboen. Nai ile kakesoman kitabutab Filipik 4:4 kolen oboiboitu akwek tugul akalen oboiboitu. Ko ngoliondonotok ko kaib logoiwek chemyachen chekiketach eng Kristo ako nekitach Paulo. Ko kongatiangnatet nebo muguleldo matin komitei mogorek chakarat eunek ak kelyek. Matin komitei pingoinik chemitei ko kikere Jeiso ko lapkeiyet eng tainyi ako ki logoiwek chemyach chekityochi muguleldo nebo orit. Ratat eng sang ityakat eng muguleldo. Tindoi ng'oiyondit eng sang boiboiyet eng muguleldo. Notok nekonech cherset eng kayanenyo eng logoiwek chekikenan eng Jeiso konie kalyet nebo muguleldo. Matin komi bichindo netya, matin koui sobet netya, ketindoi boiboiyet amu Kristo nemenye eng achek. Chote borto neb sang nyoru ng'wonindo borto ne amu kibirei ak kenyolili. Kekose ngatindiotab Paulo nguno eng kuotaini tugul akoi arawetab somok ng'oiyondit nekibun Paulo eng amdaetab logoiwek chemyach ko cherset eng achek kenai kele manyumnyum bandanyun, machame kesenge eng sobet nekitindoi. Ako eng betut nakiyan logoiwek chemyach inai ile kailach mogorek chenyikisen chenyolu eng betut itiegei Jehova eng saet, somanet ak konunetabgei sikobit koboisien en inendet amu maneng'ung boisioni bo Jehova neyoindenyo. Kongoi bikyok, tos mi chi netese ng'olyo? Kanam taunet ak Jumapili. Woi, katinye ng'olyo pastor eng yono kale nateshi. Woi. Kakiker kiboitiondono pastayat nekikirwokyi ak kekirat ako ma amu lelutiet nekitindoi lakini kikirat ma eng iman. Atebe kit agenge nekitebe koi kaniset kele togunot kele boisie Jehova ortinwek cheterchin asikobit koyapta logoiwek chemyachen. Ngap achek kaniset keeku kirwokik ak kirwokyi ak kikikyi kou yekerwokyi biikab ng'ony. Lakini matikenai kele kitinye boroindo koi kristianik nebo saet kesochi ichek chemite korkoret. Makirwokyi ichek ak keker ko kiplelutinik cheu kakinyolchin kikochi kerkong'et ne inet. Amu ngiro kiboityondoni kakile kekirat maamu lelutiet nekalel lakini kiipkwamda ko kiyokto Jehova kwo asikwai boisiet ne inegei eng oritab korkoret. Nga kirwokyi falsely ak kikikyi falsely ko kiwo akwai boisiet nebo otisiet nebo kipsengwet. Eng oret agenge ko kamwa ale ngap kobit kristianik chekakirat akot chemite kanisosiekyok ko ngerat chito ikose ole ng'ololdo kaniset kole ngokas korok chichoto ne chekiyoe kitepchi chokot isopoten church nekapkorwokyin ako metindoi tebesis anan ole kiu ng'oliotab kit nekebet eng iman. Metindoi maye investigation lakini amu kakotar church akakwai conclusion akole kakirat chichi iyonchi church akile nyolchin kekerkong ako metinye amune neilechine kekobaorian nebo lembech kebaorianchi church ile kayai church boisiet ne inet akobo kristianinen mwenzako eng lembech eng inyendet. So eng oret age kamwa ale maachek manenyo kirwoket ama nenyo kikikyi lakini boisienyo koi kristianik ko kesochi ichek chemi korkoresiek. Ngo kilel anan ngo malel kongen Jehova inegei ako ung'otik chemite oritab kito nekebet eng bichoto. Lakini kikochi kesochi asikobit koyai Jehova icheket makenyi. So saitat eng chito neu noto no kawo korkoret ako kawo eng kit nemainet konyor kebeberta neibu logoiwek chemyachen ak keeku agenge kobotech eng oretab sautik akotestai logoiwek chemyachen. Kekas akot bicho kingekerat Petro
komi biik kekesa akoi pitian ip koit ko kekero ko musautikab icheket chekisoe boisienyo koik kristianik komakirwokyi ak kikikyi lakini boisienyo ko kesochi ak kekochi kekonor eutab Jehova asikobit koyai Jehova makenyi ichek tugul chemi korkoreshek ak kotiach ak konyochi kat chekinet. Koroto nekameche atesyi. Kongoi mising Aramar, kongoi. Obwoti saetab Paulo ak Sila. Tinye kekosin katindiot eng yun batai. Kele kisa Paulo ak Sila ak kolya korkoret kiyatak. Oma kobargei chito nekimi kurget kole ii anga berberitu anga nyekekeswo. Oma kotilgei kolech mebargei we. Achek tomo kebe ui. Koi kere ile saet nebo kiboitinikab Jehova eng tuguk cheyookse kwae Jehova biik akoyokto kiboitinik koit kimoswek tugul. Mi amune neoe Jehova tuguchoto kwokis. Mi biik chebo korkoret moite chi tugul. Akoi koyokto Jehova chito nekiboitionyi akoi korkoret ipkosor icheket amu kerotin bichoto. Kongoi biikyo. Ameche atai kiboition nerubei. Kongoi pastor. Kong'ete roboit nebo aeng ko kikiker Musa kondochi lagokab Israel kong'ete Misri akomut akoi ngekutiet nebo ainetab Jordan. Tatya nyokonam Joshua kolong'une ainet akoit ichek emet nekikeyosiechi Jehova. Ngano ko kimi boisiet nenyigis nebo kebargei ak bunik chekimi bitonindo asikobit borotet. Ko eng rani eng roboini kokitou luget nebo kamang'unet nekikomong'wech Jehova kemang'une Misri nebo borto eng oretab tamirmiriet asikemang'une eng ng'ony ak kemong'chi oretab tamirmiriet. Eng yuto anyun komi luget nekeonu nebo kebar bunyo nebo borto asikosop tamirmiriet eng inye. Kou karokutiet nebo luget nekiyai, kiyoe lugoni kayanet, makiyoe borto, kiyoe tamirmiriet. Kou lagokab Israel eng segeik 10 chekikawek ko kiker ichek borwek ak kimnatetab simoloik ak kole makimuchi. Kotononso Caleb ak Joshua kole eng kayanet kimuchi amu bo luget Jehova manenyo. Ortinwek somok atkaan kora cheboisie setani eng lugoni. Netai komuchi koboisie oret nebo kowal logoiwek chemiachen. Nekata kibendi eng kayanet kemach keboisie kimnatetab simoloikyok asikobunchech torornatet akoek akaikai asir anum kiatebe kanisani koekeny ang'om kiasoman akot kosir ni. Koek matokoek Jeiso nesobei amatokoek lugetab kayanet nebo Jehova. Koek borto ane ne noto kikekochi setani keturin kipsengwet nekilen kei ane. Ko ngap koboisie yoe luget iman neuyo ikirindoi setani neuyo itoreti Jehova ako kayoe borto matamirmiriet silasegei. Oret agenge neboisie setani noto kowal logoiwek chemiachen, moek logoiwek chebo tuguk chekikeyai chebo sorunet eng murtoiyot nekitoche kityo eng oretab kayanet eng mieindo ako eng kimnatetab simoloikyok. Ngomaboisie oranatak koboisie usisiosiek ak kanyalilet asikobar biik chekeyan Jehova tamanab komu komwechun kole ng'o netinye kimnatet kosir, kotogu yo tinye setani kimnatet kosir Jehova ak keus biikab Jehova konitok kaboisie eng yu nemoche sikiro. Oret nebo somok ko koibun lapkeiyetab ing'ony, imul ing'ony ak atebetab ing'ony ak talbisto nebo ing'ony ak mokornotosiekab ing'ony ak talbistab ing'onyoni ak mokornotosiek tugul ak tuguk tugul chebo telunotosiekab ing'onyoni asimul atebetab ing'onyoni nekatemuli Jehova ak atebet nebo kaming'enetab kei, nebo rirge, nebo chang'indab mieindo
sibut iger nguno ole utal bistab ng'uny eng galaksosiek eng menatet en tuguchu tugul. Kotko makomi kabwatet nebo kipsengwet nenyonei, kakoek kipsengwet nekitinye kotal bistab emoni ak mogornatetab emoni ak tuguk tugul chebo ng'onyoni chemakomi baunatet nenyonei, kosilu ng'uny meit kana nebo kipsengwet iborye kana nebo ng'onyoni. Kit nekabo kekwong'e eng kebeberta keng'olole nguno Paulo komi mugurek, ko kimonjororiot, ko kakirotyi mugurek. Kit netos ikwong'e ko eng boroindo nekiakwamta logoiwek chemyachen Paulo ak kiakotoi kokimit kaniset, ketoi kinyalil, ko yekakinyalil komoe kochuchuch alake. Ko kitakelu Paulo kwai boisiet nebo kowek kokimitot ak kondaat maat koteshi kwenik maat sikolal kayanetab kaniset kokeny kerat inendet. Ko yekirat ketemel kotko makotinye boisio neimuchi kotakwai, amu kakokwilil kakerat, ko kikilen kele sikomeat maat nebo kaniset koboisie kityo baronok. Kwai boisiet nekibunji kwong'ut eng baronok amu katoi kebeberta age nebo kayanenyi ak kristianatenyi. Iyeiketune ak iteptoi ano eng betusiekab pichiindo, amu kakile ole kitieme kayaneng'ung ko ngap ketieme kayaneng'ung imi boiboi akomi kalyet. Ngap ketieme kayaneng'ung komi usisiet ak pichiindo ak tiritindo. Ngap ketieme kayaneng'ung imi talbis ak mogornot ak borotet, keker kele une kayaneng'ung eng betusiek choto tugul. Ako kingitonon Paulo eng tolosiet, eng muitaet ak tiendo, akot ngomi mugurek ko kimonjororiot. Kokwong'e biik kele chito ni lejele yacheri ne chichi ne kakibwoti kele ngot keus kwaya kotoi kopol ak kwai luget sikeret anan kebar anan kometo kayanet. Lakini kuyo katokomwa pasta eng yo, komoe sikeker kit nekaak komi korkoret orit. Komwa sirindetab Lesson kole eng boroindo nekimakat mising kakiletabgei nebo boisietab Paulo kerat inendet, ako boroinito nekiboisie kipsengwet kokochi katerteret nemami kiy nekergei. Eng boroindo nekikikere kele kakokikak Paulo nemami oret age nemuchi kotorete kaniset, koib logoiwek chemyachen akoi kap Kaisari, kuyo kakamwa pasta. Maamdochi asikarik ichegei kityo, maamdochi kimonjororinik chekiratotin, ako kaamdochi asikarik ak kwonyikwak ak biik chekimitei kotinisiekab kap Kaisari. Kotko ngosiru barwet kuyo kamwae pasta koleni katoo kaniset nemi kap Kaisari orit. Yani kakirat kele kaamda ngolimbo sang olin. Nyekingisan kwa kong kipkestukani komi kaniset Rome katikati nekap kwamda matoe kaniset nekakiywei kele katecha kaniset ing olimbo Efeso ak olimbo Jerusalem. Aja ngipistukani komi kaniset nemi kwako neboto chepyoseng'ung. Tuguk chebo kwong'ut choe Jehova. Nekangibwoti kelen kakakitemel logoiwek chemyach, ko kakakiyat oret age inye ilen Jehova kokesa kesochi kityach koratyach. Ang yekilen kele kayai appeal, ko yekilen kakiyai appeal ipkerat keratyi Rome. Kamache konget maat kot keiyesta ngolindo kele oye bo kwong'ut Jehova biikyo. Nekap kalumda kaniset eng Rome sikochorgei kityo konyoli. Kakobit ipkobit biik chekakikwong'e, ko kit nekakikwong'e korok kakikwong'e chito neamdoi logoiwek chemyachen amatinye ng'wonindo ako tala nekararan akwamdochin biik kot ko kakosik monjororinik chekiyachen.
Yani chito nekipar biik nekiakotil biik atuswek kwai ne ipkowalak koek chito netala ko ngilen iyeshe ile lembech tukuchu ile ii angiwalak anum ngiro kikowalak anum kapsa ang logoiwechu so kaba iman Mungu nito soe bichu kowalak biik ipkopet ole keeshoito logoiwek chemiachen tinye Jehova biik eng ibinda age tugul chetonondos eng kwenutab nyalilda ak kwenutab kabutet eng kwenutab yoityet ak kirinda tengek ketonon Jehova Enoch nekitonon eng ibindanyi komugul yekiakoimenit emet kimatakomi imanda ako kitonon ako kerkong ibinatak ketonon Jehova Noah eng kwenutab kenyisiekyik asikobit kosor bororiet eng betusiek yekiatungtung'yot eng ng'ony kakur Jehova lagokab Israel komong'u komutworik eng kwenutab baunatet nekibou ng'ony tugul eng betusiek choto akolanda echek nyanjet nebirir kot koit bitonin ketonon Jehova Samuel Daudi eng betusiek kong'eta nemining koyoki nego akosagat Saul kou teweretiet eng kebenonik ab Israel komugul ako kimong Jehova Samuel Daudi kakur Jehova Shadrach Meshach ak Abednego eng kwenutab bororiet tugul ak baunatetab Nebukadnezar ak Babulon komugul kakur Jehova Daniel eng keringetab ng'etunyik asikobit kobarta kole tononi Jeiso kotonon Jeiso akine eng kwenutab bororiet komugul nebo Israel eng betusiek chekibo Parsaik ak sirik ako kakimut kot koit taitab Kaisari ak Pilato kakur Jehova Paulo eng betusiek chekibo Nero nekikolkol machoto ichegei chekisirwech eng bukuit ako kisirwech akobo biik chechang kou akot John Wycliffe mi nekikure Vaudois eng betusiek kimi biik eng emotinwekab chumbek chebo Czechoslovakia olin ak chekikure Huguenots John Huss, Jerome, Luther, Tyndale, mi nekikure John Knox, Zinzendorf ak Wesley ko biik chekitononso eng betusiek chekimi imenindo nekiui tuindo nekibo tirmis nekikur Jehova kotononso ako kit nekikikwong'e bichu tugul ko kit nekiyaak irong kitabutab Boisionik 16 kawo Paulo ak Sila kwamta logoiwek chemiachen ko kisuboti lakwet nekinyitat tamirikab oik kosubot ipkong'et Paulo ak kerkong komong anyun oindet nekimi lakwanatak nekiyokiboisie sikokochi biik chekibo lakwanatak amu ki lakwani ko chemonjororiot nekiakinam akine koek a slave nekiotisie ako amu kitinye oichu ko kinyoru biikab kobo rabinik ko kinyokosob Paulo ipkestakan koba akoi siro akole mi biik cheyachen chekonye konet tuguk cheyachen kokochi koiresoya biik chokikure goons nyekewach akepir Paulo nebo kwong'ut akimutyi jaj ak ipkeonganat olo komwoe ine eng kitabutab Boisionik 16 koitetab 22 komwoe kole aking'et tuyet kibagenge akobokyi ichek akokerer kirwokik ngoroikab bichoto akong'at kebir ngorokwek aking'akebir ichek mising ketorchi korkoret akong'at ribindetab korkoranato kole korib ichek komie aking'akonyor anyun ng'atutiet kou notok kotorchi ichek korkoret nebo orit akorotchi ichek kelyekwak temeleiwek ako kisa Paulo ak Sila akotienchi Jehova tienwogik ing olobo kemboi kwen akoipchi ichek kimonjororinik atya kobotan emet yotok yekichorgei kipsengwet ak inyakiyat temeleiwek
akeyat kurgotik akitiach. Ko kwong kimonjororinik chekikose biik chekakebir kochakchakan korotik, lakini tienjin Jehova. Ak inyenyorgei malaikaishekab Jehova nyokotiach ichek, komami chi nekilabat. Nebo let kolen kobargei kiboityot nekiribe korkoret kuyo kamwoe pasta kolecha acha kimi tugul makitwage, nyekeibe nyon beek ak kerichek nyekiunji mook, akotestai kwamdochi kiboitinik chebo kap Kaisari ing yoto koboto kimonjororinik chun kwai kuruset. Hey, yani ing korkoret orit matinga kochakchakan korotik, kemeto korotik aketoigei kuruset ing yoto ipkosik biik, ipkosik chitab kobo jelait, ipkosik kotnyi komugul. Sikelyochi chito neuni, yani ngonyo jela pcherat kwai kuruset ing olotok, kenam ole kilen kitorchin ing olotok ipkosop olotok. Yoe kele kaotiach katar ne biik ing oli. Ko kit nekikochi biik kokwong'e ko kayanetab chichi eng betusiekab nyalilda. Kokilen tamanab kokaikait ipkele acha anya koumisan biik saiti, ai kaoker ole oan kwa emet age olin ipkerotyi oldo age ole mami chi ipkosor biik ing olot. Kelen ile kelachak kokoromit kokeny ing oli. Noton neikochin biik koker kole kaba iman Jehova nekiyan chichi. Amu achek alak kiyoni Jehova ya kimi boiboi, lakini yekimokotin kitikin ile acha mangen chichito, anan kekonin tugun tutikin, kokonin Jehova tutikin in setani tuguk kole isop ile kicham awendi kanisa isopononi ara ngwalen kwanyoru tabaim Jehova aliochi. Une kayaneng'ung, une kayanenyo. Kounoto kakeker ing yu kele kaamdae Jehova kanetisietab Paulo, kaamdae ipkoamdae mukurek kwakirat inendet koek kimonjororiot. Amanoto kityongon, kawalak sobetab Paulo, koker Paulo ine kole mami anegei akot ing betusiekab nyalilda, ak tuguk chebo bolik chetuen cheechen cherusegei. Kokere ine chemngisirietab Jehova komi koboto inendet. Tos kateb eng sobenyo, ngot kemi betusiekab usisiosiek, ngot kemi betusiekab pichinwek, ne nekikochi Paulo kotonon? Irong kitabutab Korintoik nebo aeng 6 koitet 3 akoi 7 komwoe yoto kole ne. Amache ataune let yo kidogo. Korintoik nebo aeng 4 koitet 7 akoi 12 komwoe kole ako kitinye konorwani eng terenik chebo ng'ung'unyek asikobit kobunji Jehova uindo nesirto nebo kamuktaet, oindo nesirto nebo kamuktaet, simabuchech acheket. Kikinyalilech eng komoswek tugul ako makikichech, kitoptopendosi ako mabetwech kamang'unet, kionwech ako makibokoktoech, kiwirtoech ako makibarech, kiiboti kotugul eng bortab meet nebo Jeiso asikobit kong'ang'ak ing ane sobondab Jeiso Kristo eng borwekyok. Amu acheket chekisoptosi kimutyinech meet kotugul amu Jeiso asikobit kong'ang'ak akine sobondab Jeiso eng borwekyok chebeku. Noto anyun boisie meet eng achek ako sobondo eng kokwek. Kole ne eng 6 koite 3 akoi 7. Amakiyai kiy age tugul nebo konokut asimakimwaitae boisienyo yoityo. Ako eng tuguk tugul kibortoigei kou kiboitinikab Jehova eng muitaet neo, eng pichinwek, eng kakikosiek, eng tirtinwek, eng birutik, eng ratisiosiek, eng balotosiek, eng boisionik cheuen,
eng risosiek ak eng rukotosiek, eng tililindo ak eng naet, eng muitaet, eng mutyonet ak eng tolosiet, eng tamimiriet ne tilil, eng chomyet nematinye kenisiet, eng ng'oliotab imanit, eng kamuktaetab Jehova, eng karikab imanda, eng eut nebo tai ak eng eut nebo katam. Ne nekikochi Paulo koek nelumdaat ako tononot. Ko kakeker eng yo kele eng yomsosiek tugul ak kit age tugul, eng kwenkwenutab nyalulnatosiek, ko atkan kora kokonech setani kekusyi kong kityongon ole kikebunu ak nyalulnatosiekyok ak kabutosiekyok ak rerunoik chekikitinye. Tatyo kokonech komeai mugulel. Ako kanyolin betusiek cheu chuto kebwat kele Jehova katerterisiet nyo. Inendet nekikonech ng'olyondenyi asikobit kebae mugulelwekyok, asikolumdech ng'olyondoni akoek tamimiriet ne tilil neng'ololi eng mugulelwekyok. Tatyo kokonech katerteret eng neregek, eng sartaet, eng ki age tugul nekitindoi. Ara yawang'u ko tebutiet nekateb sirindetab lesson kokale ko ki kiboitinikab Jehova chekiamdoi ako ki pastainik. Tos kibartetege ano keeku kiboitinik cheote Jehova eng kit age tugul, ngochurin biik anan ko machurin, eng betusiekab borotet ak tolosiet, eng betusiek chekait ususosiek, eng betusiek chekait talbistab ing'ony, ingimite kaplaitoriat anan imi chebo nandos, ngibune cheng'wonen anan ko boiboiyet, ne neimuchi kolumden siyeku neitononi ibortoigei koi kiboitiotab Jehova akot ndaking'achin anan kemwaitaenen chemaiman. Imuchi itonondoite ano itonone imanit nebo Jehova eng oretab tolosiet? Ko keeku chewonye sirutik chemiachen, keeku checheng'e tamirmirietab Jehova komenyei kotugul, ak keeku chekibendote eng mieindo nebo Jehova. Ngab lugoni komelani boborek ak bunik chemi sang, ngab boborek ak moiyot nekeimen eng kot, anan ko chepyoset nekeimen eng kot, anan ko lagok chekatagul eng kot, anan ko kaniset nekabo toitoiyet. Kiyoitoi ano lugoni? Amu nguno melen u luget nekibo Joshua ak Musa ngolit, ako luget nekanyokwai eng orititab kaniset setani. Ngokonech Jehova konyek chebo tamimiriet cheikere kele oroni nganyo korbiseu, oroni kanyo kobunwo anendet, oroni kanyo kotoi tiyet, anan ko katau anendet aeku nakase ikumu bich, anan nakase uyo kamach keboiwo siap akolkolit akoromit nebo kwong'ut aus lagok anan aus chepyoset anan aus kaniset anan alaskei ale akot anume nekotokoitu kokolionoti komakotamirmiriet no ng'ololi, kikoek borto. Amu bori kokeny kebare rani mutai kong'et. Mami kiy nekorom kosir ibar borto sikong'etyi nekikure pulpit ipkong'ete yun mimbari yun kiamdoe. Kwamda chito age kabisa kole ngakoromit chichi kanyokwamda ako kosuku amut. Wikit ninyone nguno kindae ko amdoindet asoman kabisa ale amache aamda kabisa kotasir nikonye uyo kotakilos mising. Waibar bortoin ngibimi rani nyong'ete pulpit tai oli akwamda chito nebo nguvu nebo kwang'ut, lakini ngorit kole amache asir anum kabisa uno kotakilos saiti kokaibut kakomong borto akaiwe ako olimbo makaburini ibiwasuni kwakome borto. Ngibikose kokikong'et eng borto unyi kelechin asante sana bwana, keamde kole ndio, yani koilenin kokere uyo kotakilosin ako kosuku amut, ibwoti ile kenyisiek chetugul komi kanisa kokikong'et borto amdoi eng olimbo tai, lakini kakong'et nekomi kererit. Maimi kaplaitoriat eng kayanet namwoe bikoit kolen kikong'et ak Jeiso akotebe keretab laitornatet eng kipsengwet nguno. Mami olindo, kikong'et eng kererit nyokwo ako olimbo chekikobek akong'et boiyot nebo keny.
ingotorete Jehova asikobit kebar boyondonito bo keny sikoek Adam nelel nesobe eng achek betut age tugul tatyo kobunji Jehova katerteret eng lugoni. Ng'alale atebetab Paulo ko kimonjororiot komi mugurek ole kiboisieito mugurek chotok koibe logoiwek chemiachen tai ne ngolen kotegeljin setan ye kategeljin kemwoito logoiwek chemiachen eng yoto kora akoi kole setan saliochi koroi nganyalil kwamtochi biik eng olindo alen alechi kaparin nyalilda kolya kole bo Jehova torornatet konait age tugul nekategeljin setani kemwoito Jeiso akoi kole ngot koistogei korok mongen tuguk cheoitoi ngoboisien en Jehova sieko sikarindet netononi eng ng'oi tugul ole kakindain ngobunji torornatet Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo kotomo kokochi kebeberta nerubei kiboityo nenyone? Bas, abwoti ale atoche kiboityo nerubei asikobit koib kebeberta neisubi. Kongoi eng kanetik chekakosisin lesson. Kikiusaus ako makibakakta. Kikere kakiletabgei koi kakonetech mwalimuinik chekakobwa tai kele ne nekikochin Paulo kotelel akobaibait akomwa kole oboiboitu eng Kiptayat kotugul akamwae kokeny alen oboiboitu. Kikiusaus ako makibakakta. Noto amune sikiboiboitu mabakakta Jehova Paulo eng nyalilwogik tugul. So kimite kwaeng kasi nemwoe kolen komi Paulo Philippi. Kingokakotoi Paulo koleta ng'oliotab Jehova kokichobokse kwo emet nekibo Asia. Ma Asia sinye neib nguno nekingen lakini Europe kora kikomasta age kebeberta age. Lakini ngesoman eng yoto amesi isomanchigei eng kitabutab Boisionik 16 akitestai iro eng yoto. Kokeny kongakochobok Paulo meche kwo anyun Asia. Komwae eng kitabutab Boisionik 16 koitet 6 kole kiete tamirmirietab Jehova Paulo kwo Asia. Bandab Paulo nebo oeng ko kiete icheket tamirmiriet netilil kwamda eng Asia. Ko kikalya asikobit koete tamirmiriet kounoto matkoba emonoto. Kitinye maket nemie Paulo kwo ipkwamda kitinye maket nemie akobo Asia, lakini kiwech Jehova tetutiet akoborchi oret nekimache inendet. Nekimakyin Jehova kwo kobor eng yoto kole boisietab Jehova kotinye wakati neinegei ak ole wetitoi boisiet. Ma eng tetutietab kimugulmet ingen Jehova ole wetitoi boisiet. Noto konetech kora kenai kele ngap koker Jehova kurget maamu kamache kokirinda boisiet nemakat ako amu mache koyat kurgotik alak chebo kaberuret. Kiking'ongchi Paulo kemboi korwei koro chito nekimite Macedonia yoto ole kiwendi olibo Philippi nekitononi kokoikoi inendet kolenchin long'u kimasi, long'u nyo Macedonia nyo toretech. Kokingokas anyun Paulo kunoto ko betut nekirube kong'et kwo kolany melit kotokyigei Philippi nganaset nebo Macedonia. Kale kiek noto kelchin mising amu nganasanoto kokimi kwenut nekimuchi koleta kwo ng'oliotab Jehova komongchi komoswek cheterchin eng nganasanoto bo Philippi. Kiek oret noto nekiitchi logoiwek Europe koyoto koyat Europe ketech kaniset nekitestai. Kale kimanda eng betut age eng Sabato kwo ngekutietab ainet ole kicham kotuyechin biik eng saet. Kekose eng yoto kele kipkonyor kabokorisiek chekikeumgei akiamdochi icheket. Akingwamdochi icheket ko kimi kwony nekichemung'araiyat nekikure Ludia. Kikase kele kisik chepyosanato akibatisan koboto konyi tugul mainegei kityo. Kikase kele ki inendet ko ki chemung'araindet ako kingokakosik kibatisan nyokot koek inendet kora nekinyokosapoten kaniset eng Europe
nikitestai ak inendet netai nikikibatisan eng Europe ako kilumdagei kaniset akobo inendet ako kisapoten kaniset mising. Ikase eng yoto kora kele kingotesetai Paulo kou yekakamwawech Pastor Ngetich kwamdaati eng yotok ko kikosuboti cheptake nekamwae Pastor Ngetich nikitinye tamirmirik cheyachen ak inendet ko kiakotoret biik chekimokorek eng olindo komwochin fortunes anan kimwochin tuguk chebitu ko sikobit konyor makarnatet ko kiakonyor makarnatet bichotok akobo chebitok kimonjororiandonotok ko ak lekisubi Paulo inendet akolenoti bichu ko otwogikab Jehova netoror mising chemwowok oretab yetunet. Kaorong notok ni nguno kotinye tamirmiriet nebo oik, kikomeny tamirmirik cheyachen, lakini kingosuboti Paulo eng oldo tugul oliwendi Paulo akwamdoti kolen bichu ko otwogikab Jehova. Kakotambuan inendet kole otwogikab Jehova chu. Akile kokitestai anyun kakoimgei Paulo akobo inendet ko kisochi ako kimong oik eng inendet. Ko kingomong oik eng chebotok kimonjororiandonotok ko kiek mwisho nebo mokorikab emonotok amu kimatokonyoru chepkondok, kimatokonyoru chi neng'ong'chin, kimatokonyorchin chi neng'orsei komwochin tugun. Ko kinerekso icheket mising notok taunet kikinam Paulo ak Sila ak keokchi korkoret. Kimakinam kityo akemut kityo, kikinam ak kebir icheket. Ko keokchi korkoret ko kiek ratisienwa kaberuret kokeny amu kikase kele kipkoamdochi kimonjororinik chekimite korkoret. Kotko kikase kele kingoit betut nekikemboi kora ko kitesetai Paulo ak Sila kotiendos ak koboiboen. Mapkoimgei kole anguse kelya, mapkonam depression kole kakilya eng yu anyun kimite emet nekakebanenech boisiet nekocham keyoe. Kipkotestai boisietab Jehova akoek kora ratisienwa kaberuret amu kiityi logoiwek chemiach kimonjororinik. Ikase kele eng betut nekipotoni emet yotok kakosa nea kopotan emet ako yotok kiis kurgotikab korkoret akoistogei tuguk chekikakirate icheket eunekwak ak kelyekwak. Kekase kele kingo kembout notok kingosir inendet nekiribe olindo korkoret kokere kokikoyotokis kurgotik ko kitobot inendet kole ngusalya sait netya kokakoba kimonjororinik akot Paulo. Ko ngesoman eng yotok ngesoman eng kitabutab Boisionik 16 koitet 27 kale akingosir eng ruondo ribindetab korkoret akoker kurgotikab korkoret koyototin kongus rotwenyi bo chok akinekit kobargei kolen kakochililyo kimonjororinik. Kitanyoru kerkong'et nekioo mising ko kiker kole kilen is mutai kelen kwae ne aripsei kot komweso kimonjororinik. Kieku tewerna netya ako inendet kekase kele ki ribindet nekikorom mising. Koker kole kit nemite kityongon ko abargei. Kale ako kimwa Paulo eng kutit neo kole ameyochigei kiy neya amu kimi yu achek tugul. Mamweso is kole mamweso Paulo ak Sila kole ngemweso anyun kakobit kasarta kakirwai. Lakini kitelesa kolechi meimgei, mebargei, kimi yu tom kebe wei. Ak kikase eng yotok ngetestai isoman ko kitoi inendet kokeny ribindonotok kolechi ae ne asanyor sobondo. Ae ne. Ko kikiamdochi icheket kinyor amdaet akine ako kisik maek inegei nekisik kisik inendet ak konyi kora. Keker eng yotok kele kiboisie Jehova kiboisie tamirmiriet netilil Paulo ak Sila koityi biik chekimite kora korkoret. Kakerat icheket komelen kele kiek mwisho nebo ng'oliotab Jehova. Ngokakokonin Jehova boisiet iboisiechi. Matinye imi ole ui mising ak itiegei Jehova ieku kaberuret kora kou Paulo ak Sila. Isoru alak
Eng yoto ko kiek kaberuret bandab Philip nekiwo Macedonia. Kiib konya chepto kotinye oik, kiib kosor kora kisik Lydia, kekere kele kiek Lydia nekitoret ingetechi kaniset eng Europe, ako kiletagei ng'olyot kora. Ko eng betusiek chekibwone kora ko kiwo kora Paulo Asia. Kitom koit kasarta ne inegei nekingen Jehova kole tokoite kora ipkomda eng olindo konyor kaniset eng Efeso. Ko ingen Jehova wakati nenyi nemkonin boisiet ako boisien Jehova eng olda tugul yekikochigei Jehova. Eng kasarta age tugul komite kokonech Jehova kemwaite ng'olyondenyi eng ole kimi. Ngemi eng ng'wonindo, ngemi eng boiboiyet. Notok sikomwa Paulo kole oboiboitu eng Kiptaiyat kotugul akomwoe kolen oboiboitu kora. Yemite kaimutik, yemite tiemutik cheng'wonen mising ko cherech Paulo keboiboitu ak keboisiechi Jehova. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo? Bale meche ates ng'alek oeng. Netai ko kangekas Paulo kakwo korkoret. Komelen kiwendi Paulo korkoret amu kachame anan ko lelutiet nekakwai. Ako kiker inendet amu logoiwek chemiach. Ipkoyat Jehova oret nebo logoiwek chemiachen keamdochi biik chekimite korkoret. Neiboru kele Jehova kotab koboisie kit neya koek kit nemie. Noton netai nokere ale bo komonut eng achek. Ng'olyot nebo oeng, meai lelutiet. Sakemutin korkoret itou ibirtegei ile motoretin Jehova. Amu tabiyai makoset nekaiyai amu kechengyinigei akaiyai. Ko ngiyai kiyotok amu tabikose kristianik chechang kakobirgei alake ako kito nekacheng'e chito kobirgei akoumisan chito age nyekenamin akemutin korkoret. Akamaitindoi tetutienotok ile kimutin, lakini kanyokoboisie Shetani luget anan ko boriet ak siretabgei kot kemutin korkoret amu kechengyinigei. Konotok ngele ko ng'wan amu melen tokoboisienin Jehova iamde logoiwek chemiach. So akere kebeberta netai ko kit nekeyai nemie ak kemutin iwe korkoret ibiamde logoiwek chemiachen amu mami ketil anan mami kele kapkokerin korkoret makiamda logoiwek chemiach. Ko eng kebeberta age ko matiyai lelutiet sikoek letunotok kakomutin kendein korkoret and sel akitoi ilaumen biik chokoimutin anan kostakanin ile uye kowecho ano anan mameche ano. Inyoru king'wan kokaboisie oindet kebeberatak kokerta logoiwek chemiachen chekateamdoi. Ako mutai kokere biik chokocham kongenin kele ibo kanisa, kele chichi kokobo kanisa akokwai ni ak ni ak ni. Ketoi kelaumen kaniset amu inyendet kotoi kouit koba kosik biik amu kaikirinde biik alak eng kit nekaiyai. Nitok ko kito neiteiwech acheket kenai kele nyolu kenai kiwotenyo eng kayanenyo. Kaikai kemutin kendein korkoret eng tuguk chemiach chemaiyai kosir kito nekeyai akitou ibirtegei eng makosa nekaiyai. Kongoi. Kongoi mising, kongoi mising. Atache mwalimuyat nerube. Kongoi Eva, kongoi mwalimuinik chekakotoi eng oret nemie nekakinetkei akobo kele kikius amakibakakta. Ko ketesetai kekere Paulo kele amune siko Paulo korok netai ko ki chito nekinaat eng Roman eng Rumi anan ko ako
chito nekikim, kimuchi koteteanchigei, lakini igere kile kitinye chomyet nekale nenyolili. Ko mite kangemwa eng yu, kemwa akobwatwa atindiot nekale bo chepyoset age nekikale kiwo boiyot kowetok koweksei koitu kokakoek kemboi ako kakobokit kabisa. Nyokonam tamambul netindoi mwaita ak kowirek. Kolal chepyoset kabisa tugul. Komanyekemut chepyoset kai kimutyi kap magistrate ipkomwaita kesitakan akemut akine boiyondoni kele siko witness komwaita akobo boyondo nenyinet kelechi chepyosani mwa chepyosani kilya. Kale ngolen koweekei chepyoset makalal borto nebo kwong'ut, ngolen koweek kale kikimgei kabisa kotyem koweekei. Kale ipkoweekei kale akonde eunyi konak kole akoi konam boiyonyi. Akosube eunekchi kale amu kilechi magistrate ng'alal amu maitinye betusiek chetya anan maitinye saisiek chetya. Kikalal kabisa neikere ile matindoi kong'et kusop no kilen degree manget ata weba. Kale konam kosube eunekchi akoi konam togetab boiyot. Yekatiny togenyi koker konyekchi akolechi magistrate ki accident kityongon. Kale ki makosa kityo, yani ki accident. Melen mamwa kole kibela, kole ki accident. Atyo kobut eunyi akokeskei chepyosanato. Iteb ile kilya, tos kiyai komie chepyosanato? Lakini kito nemite yoto koboru chomyet nemuitoi, chomyet neng'wan. Kekere kipsengwet eng yu, eng chomyet nekitinye kipsengwet kotinyech eng ng'wonindo. Matiny kokikitindoi makosa, kokitinyech. Iker Paulo akine ile kinai Paulo kakoelewan chomyetab Kristo nekitinye inendet, kokile ki anendet netai eng kipcholwokinik kabisa ko inendet. Kong'et anyun Paulo, ikere eng yu ile Paulo matiny kakiker anan kolya, kokitindoi oratinwek chekere kole matiny kakikera komakere cho kokeny. Kere kole makat komwaita koit logoiwekab Jehovah kimaswek tugul koityi chi tugul. Ne akot achek ngetindoi ng'oliot nguno nebo Jehovah kemwoe kongoi amu Paulo, amu inendet neboto icheket chekiitwech akakomwa akot pastor komwa biik cho kamwa akot Jerome akot ng'o, ikere ile kami biik chekikotononso matiny komite ng'wonindo kotononso. Ko ki Paulo ko kiwendi koyoktoi biik. Kiyomtoi Paulo koboisie taoninik cheingen kole taonini kotinye taoninik alak ko nokilen commercial area nekibune melisiek yani koibe tuguk anan kobwone biik sokoni anan kochang. Ko kiyoktoi konetisie oloto. Akoneti biik alak nguno eng kanisa kineti youth, kineti pathfinders, kineti asikolya sikoik icheket cheomtoi chebendi ole kaitita ipkomwaita. Ku nguno keng'ololdosi kinetigei, ko kinetech asikobit kinet biik alak asikong'et yoto koyapta ng'oliot. Ikere Paulo ko kitinye oranato koboisie ako neo kora ko kiboisie kole inendet ko kiachieve kotaune yoto bo kurgat. Ko nguno inye itaune kurgeng'ung mwochi biikuk akilyochi. Aya, ako nerube ko koboisie nguno kiyokto. Ikere emetab Kolosai ko kimatokoit, makitindoi yekimwoe kole kiit Paulo yundo, ko kiyokto. Komi chorwenyi anan ko Onesimus, akure chorwenyi nguno. Onesimus ko kikimonjororiot
ko kimonjororiondoni ko kichore Paulo, chore tuguk Paulo awalabat. Lakini kingotokowendi ko kakong'et Onesimus ini kokas ng'olyondoni kiomtoi nekibo Paulo kotach ng'olyot Onesimus. Ko ki amri chekibo Roman eng betusiek choto ko kimakat kiwekta kimonjororiot ko kakinam ak kiwekchi chitab kobo. Chitab kobo ko ki Filimon. Ko keyokto kimite kitabutab Filimon koite 15 ak 16 ak keker Kolosai 4 koite 9. Ko kimakat kenam Onesimus ak kerat ak kiwekchi Filimon. Koleji Paulo Filimon matiker ko kimonjororiot. Abwoti ale eng achek biikab Kalenjin mara komakikose mising anan komakitindoi naet nebo kimonjororinik. Abwoti kalen aker ale nekite ano ko betusiek chekibo chumbek konam emenyo. Lakini uo makinyoru mising kou biik chekikinam eng emetab Afrika ak kemut kuo kikibwa nyekeoldochi biikab koroni ole Amerika anan ko kiba emotinwek alak asikeboisie. Ko kikibire bichotok kimokotindoi kiy age tugul ko kakealda. Ko ikere ile mite Bible kora ko kimwa Paulo netetab kelen ile kilya Paulo matkomwa kole acha makararan. Ko akot kenyorchini kitabutab komong ko kakiesio ng'alekab kimonjororinik keus kamu kikele ngeus chito kokwer keldet kotokoyoche kemeto chichoto. Ko kekere eng yu kele ng'alechu ng'wonen chu kou ne iborwech eng Kiptamirmir akobo Kipsengwet nekinyokotuiwech ak achek ako kituyinech eng ng'wonindo. Nenoto Jesu Kristo nekinyo koek akine koek kimonjororiot nekiet kome. Ako kingo kimonjororiot kobois komite master nenyinet koepchinit ko ki Jesu ko kiepchi Jehova ko kamuktaindet asikomuch komukta ipkoit kimurtoiyot akome asikobit kenyoru sobet neking'ololdosi kora ak kekere kele nyone Canaan nelel nekiyoni asikobit ko nguno kechoboksei ko ne netos inye neilen ile kakerin asimemwaite ng'oliot. Tos kikerotyin kikere mugurek anan ne nekakerin simemwa ne neyoe asikobit koit ng'oliotab Jehova chito netom kokas. Chito nemite taban yo nekikokas ko kiker biik alak kole acha mawendi kanisana amu mite anum. Ne neyoe asikobit kosich katyaget chichoto. Abwoti ale amoche akochi mwalimuinik kotinye ng'oliot netesyin asikekochi mwalimu netorwech eng wikit. Kotko mi chi netinye koteshi anan kotinye maswali. Kou noto atoche mwalimu nerube nebo konetech kwang'wan kasi ako kokonech kole une kekere eng wikit komugul. Kongoi mising eng kanetisiet nekakenyoru kong'ete kiboitiot nekatau lesson ini akoi kakiitate let nebo wikit nebo tai eng kwatait nebo tai eng kenyini kibendi kename itungwoin. Eng kwang'wan kasi ak ketore ngomut kasi ketore ng'wakindo kekere akobo kaniset eng Bilibi ak Kolosai. Kikere kora boisietab Paulo ak Timotheo komitei eng korkoret kosire baronok kekas kiboitinik kikab komwawech eng kanetisiet nebo tai kokamwa kole kikityeme kesuppresan kaniset, yani ketyekyi ng'ony kotko makomi kaniset ketinding kenyirnyir kopet. Lakini king'ep kerat kinde mugurek kinde sirimwek koba oritab korkoret kokekas kele kibotoi kaniset eng oritab korkoret akotestai kaniset nekomite sang kora eng oretab baronok chekisire kong'ololjin biik eng masin
ak kwomdochin chemi ko kong'ololchin eng sang olin ak kwomdochin chemite ko konyor kaniset nemite tai akotoke kaniset nemite ko akoner kora notok iwendi kot king'alal ile ikoto kaniset nemitei nemi korkoret orit nemitei ko biik somok ko biik ang'wan ko biik mut akotesetai akonerei kekere kimnatet nebo Jehova nebo kwong'ut kakimeche as kiro kele eng kaniset eng Filipi ak Kolosaik kekere Paulo kora kele mameto kwomdochi kaniset nekimite sang nga kimitei eng korkoret kityem eng ortinwek cheinegei chekiboisie baronochotok akoi rani kinetegei koi kanisetab Jehova keboisie baronok chekisir Paulo eng korkoret akosirchi kanisetab Filipi akosirchi Kolosai lakini ameche ikas lugait nekiboisie Paulo kosirchin bichutok komi korkoret akosirchin kaniset eng olin eng Filipik agenge koiteni ko agenge ak oeng komwoe kole Paulo ak Timotheo otwogikab Kristo Jesu kang'alal Paulo kale Paulo ak Timotheo akale otwogik chebo Kristo Jesu yeityo kosir kole kisirchini tugul chetililen eng Kristo kero kale chemite Filipi kasir barwet kosirchi chetililen eng Kristo chemi Filipi mang'alal kityo kole chetililen kanito ng'olyondo kemeche kikuye akenai kelechigei kangosir kole chetililen eng Kristo kosirege ne kokole chetililen ak chetililen eng Kristo eng oret age ko kale ngityem akiker akiit kuretab asista kale komamitei nebo imanda akot agenge kero lakini amu korotikab Kristo ak amu Kristo nemenye oritinyo ko kale kikiityechi imanda achek kikipsakarek eng notok konyolchinech ng'olyondoni kakure Paulo tupchoshek cheiyonotin chetililen eng Kristo amu kikiun eng korotikab Kristo kaniset nemite sang kale chemitei Filipi kale koboto ribikab kaniset ak kiboitinik matokosirchi kong'ololchi kaniset inegei anan chetililen ichek kaniset kwa ujumla kong'ololchi kale mitei ribikab kaniset orit cheng'ololchin Paulo kosirchin eng karatasini ak kale ak kiboitinik akichek kora chebo kaniset chemitei kosirchin Paulo baronochu asikobit kong'ololchi asikobit kotestai kokimekitu eng kayanet eng Kristo Jesu akoyapta logoiwek chemengen kaboisie kale chekitupche chetililen komwa akine eng kitabutab Kolosai kosirchin chebo Kolosai kale Paulo ak Timotheo barwetab Kolosai agenge koiteni ko agenge ak oeng kale Paulo ak Timotheo kora kale kisirchini chetililen chekitupche cheiyonotin eng Kristo kekas ng'olyo mameto ng'olyot ko kora kale chekainde kaba tai ko kale chetililen eng Kristo ko kale chu chekitupche cheiyonotin eng Kristo kataune chetililen kale chetililen chekitupche cheiyonotin eng Kristo Jesu chemi Kolosai kokonech tupchondit nebo iman neng'ololchin Paulo kristianik ko agenge eng ichek chelen tupchoshek chuk yanga kimitei eng ng'wonindo ak tulung'anet neimen kotindoi kamang'unet kora akotindoi kimnatet ak nyiganatet komwaita ng'olyotab yetunet komwochi ichek chemite ko eng ng'oiyondit neo akomwochi kaniset nemite sang nikikwomdochi kale kure Paulo kristianik chekitupche amu eng kabatisanet kokikibatisan koek bornatet nitok nekakitaban kabornatet nekakelewen nekakoek bororiet nelewenot kanisetab Jehova neboisie Jehova kou kiboisie lagokab Israeliek kokakelewen koek bororiet nebo Israel koek yutok chekikibartae logoiwek chemengen boisie Jehova kora kanisenyi kobortoe logoiwek chemiach koityin biik tugul eng keberberwek cheterchin kale kou yekiu Israel akichek eng kamaratanet kokakeyai koek bororiet nelewenot ko eng kabatisanet ko kiek agenge kanisetab Jehova kiek tupchoshek kanisetab Jehova kiek chetililen kanisetab Jehova amu sugunet nekakoyan eng Jesu ak nesirei koek cheiyonotin ak koek baorinik cheboorieni akobo kainetab Jesu eng kotugul olebendote kang'ololchi kaniset Paulo kong'ololchi akot ribik ak deacons kiboitinikab kaniset chekimitei kale mang'ololchi kaniset inegei kale ng'ololchin kora kandoik deacons ko nitok ko agenge nekeborwech tetutiet nenyolu kotepto kaniset eng oret age eng nwokindo nekameche amwa
ko tieme Paulo konet kaniset ole kitetitoi boisionikab kaniset, ole kiriptoi kaniset, ole kipcheitoitoi boisionik asikobit kochakta logoiwek chemechen. Ngiro eng yu ikose kolen mamitei kasarta nekikinyoru kele kawo Paulo olimbo Kolosai koib logoiwek chemechen. Lakini kiit Kolosai sirutik chik chekisir ako kimensionen biik chemitei olindok kainaikwak kole Anom ak Anom, kongen kole kikoityi logoiwek chemyachen through biik alak cheter cheking'ololchi Paulo atya koba akoi olindo bo Kolosai akwamda logoiwek chemyachen koek tupchosiek chebo Paulo amu tindoi kabwatet agenge akoboisie tamirmiriet agenge ako kakoaptege logoiwek chemyachen eng kebeberwek cheterchin eng chokchinet amu kakepchei boisionik kikochi biik. Kolas kang'ololchi Paulo kandoik chebo kaniset, komitei boisiekab kaniset, komitei deacons, komitei kandoik alak cheterotin chebo ofisinik cheterchin eng kanisetab Jehova. Kamwa Paulo kainaikab biik kou biik eng kainautikwak. Ngisoman eng kitabutab Efesoek 6:21 komwochi nekikure Tukiko nekale chamanet nekitupche, kale kiboitiot nekiyoni eng Kiptayat. Netebegei ak ikas akinye akilechigei ameche iker kaniset nemitei ak iker tupchosiek chomite tugul. Ibwat kaniset ole kiwe iamda logoiwek chemechen. Tos itinye baornat ne akobo chepkameting'ung anan ng'etab kameting'ung eng Kristo ne kyoe boisiet tuwai, anan tos tinye ne chorweng'ung akobo inye nekyoe boisiet tuwai, tos baorioni kole ne? Kiboitiot nekikure Paulo ko kiro chemyachen eng biik chekiyai boisiet tugul. Kale chamanet nekitupche nekikure Tukiko. Kakityi kora eng Kolosai 4:7 kole tupchet nechamat, kale kiboitiot nekiyoni, otwogindet ne kiboisiei tuwai eng Kiptayat. Kero kakon ng'alek chenyikisen cheechen cheikochin kimnatet, cheikochin nyikanatet neiywokyin matab tamirmiriet eng chito nekose kong'ololchin Paulo ko tupchenyi. Ne eng oret age ketinye ng'alek cheonyinyen cheikimiti chi eng oretab kayanet. Boisienyo komang'unenet ng'alek cheikimiti kristianik alak kokimekitu kayanet koywokyin matab tamirmiriet. Asikobit yebit usosiek, yebit tiemutik, yebit kaimutik, ketinye kimnatet ak ketinye kito neoktoech ne notok kibagenget ak tupchondinyo nemiten kachek. Siyekisochinigei ak keng'ololchinigei ng'alek chendoi kamang'unet kokonech notok kamang'unet akot kosir tuguk chekibunei eng turung'enet neimen nemi emoni komildogei ng'ony. King'alale akot chi nekikure Silvano, kiboitinik chekibois koboto Paulo, maek akot kiboitinik alake chekimukotuiyo ak Paulo kimni, lakini kakoaptege kaniset ipkobit kiboitinik alake akonyor kainaik bo Paulo ako ng'ololchi kokimiti ichek kolecho testai eng logoiwek chemechen. Kakonech cherset agenge Paulo kenai kele kaka mamite kiy neibisiech ak chomyetab Jehova. Ngotko angot ndakimitei eng keunwek, angot ndakimitei eng korkoret neu nekimite Paulo, angot ndakimitei eng mionwek cheu ne, koboisiei Jehova eng achek kora eng ortinwek cheterchin ak keibe logoiwek chemechen eng ortinwek cheterchin amu makirokis logoiwek chemechen eng Paulo amu kawo korkoret, lakini kaamta korkoret ak kwamtochi chemitei sang'utab korkoret kaniset komugul akokimit kiboitinik ak kandoik akoborchi ole makat keorganisanda kanisetab Jehova. Kanoto amune sikomwoe kolen kanisosiek chemitei olimbo Filipi ak Kolosai kokikochi Paulo kandoiset ole kitetitoi kaniset asikobit kotonon kaniset asikobit kobarta lapkeiyetab Jehova. Notok amune asinyoru kong'ololchin kandoik kaniset ole kimuchi kekweita kandoik. Akot akoi nguno komitei kanisetab Seventh Adventist kokale kikichop kanisetab Seventh Adventist kosubi tetutietab sirutik kou eng arorutiet nelel. Kale akot kotomo kosir Paulo akobo kandoinatetab kaniset, nekase kang'alal eng kitabutab Timotheo 3:1. Kale ngotko meche chi kandoinatet, kale kokamach boisiet nemie koek kasitab boiyotab kanisa
ko kame boisiet nemie ngot ko maji ko ber eng boisionik chebo kaniset ko komokyigei boisiet nemie ko eng yu ko ngalal Paulo komwochi biik ole kimuchi keteteta boisionik chebo kaniset ko ngalal sirutik kole angon kakitomo kosir Paulo akobo kandoinatet eng kaniset ko eng kitabutab boisionik lo koiteni ko agenge akoi lo ko kale kiakotoi alamaliet konde kandoik boisietab kaniset eng Jerusalem nekingoitu wakati nebo Paulo ko akotestai kenai kele tos une structure nebo kaniset meche komite kandoik cheine kaniset orit ngisoman eng yoto ikobo boisionik lo koiteni ko agenge akoi lo kale betusyoto anyun yekitesoksei koitetab alamaliet konget kang'ung'unyet eng yautik cheki kutinwa ko Yunanik kong'ung'unchi Ebraic amu kikinyasta mosokik eng tuguk chekicham kikochin kotugul kokur anyun 12 tuyet nebo alamaliet akolenji chutochu ko alamaliet kokur tuyet akolenji mamie kebakakte ng'oliotab Jehova ak keboisie eng mesosiek kale ocheng anyun chekitupche biik 7 eng kokwet chetogunotin kele miechen ak chenyitotin tamirmiriet ak ng'omnotet chekimuchi kinde boisionik katoi kolewen biik asikobit kokochi kopchechi boisiet asikobit kwai boisiet biik nekata kaniset kondochi kaniset asikotetokis tetutik akochakta ngoret nenyumnyum amaing'ung'unchi akosikochi kit agetugul chi agetugul koek fair kale asikikilchigei achek saet ak kanetisietab ng'oliot kale kicham anyun tuyet komugul ng'oliondoni akilewen Stefano chito nenyitat kayanet ak tamirmiriet netilil ak Pilipu ak Prokoro ak Nikanor ak Timon ak Parmena ak Nikola nebo Antiochia nekiwalo koek yautiot kale kinde anyun choto 7 eng taitab chekiyoktoi ak yekingakosa kokonor ichek eunekwak ak kokwai boisiet kokochi Paulo chekiyoktoi chutochu ko chekisikolumda alamaliet nekibo tai amait akot kebeberta nebo Paulo kong'ep koitos Paulo komwochi as kole chi nemeche boisietab kaniset konyolunot kaniset kwai kolewen biik cheu choto kuyekileweni alamaliet konyolu akichek kaniset kolewen biik chetononiotin cheboisie tamiretab Jehova noto kinyoru eng kitabutab Timotheo nebo tai somokoitini ko agenge akotestai akoi kole biikab Jehova che chito nenyolu kelewen kwai boisiet ko ng'alal eng yo kole nemakinyorchin ng'oliot nemaletet kale nebo osotiet agenge kale neribegei kale neletet ng'omnotenyi netepche komie netoche toek nemakimaya nemabirishe netala kimwa tuguk chechang akotestai kobor qualities chebo biik kiboitinikab kaniset chenyolu kekwai asikobit kwai kandoinatet so kangong'alal Paulo kokimit kaniset kong'ololchi kora ole kimuchi ketetita kandoiset ole kindoitoi kaniset ak ng'o chenyolunot kekwai kinde korib boisietab Jehova boisionik anan qualities anan tuguk chenyolunot kekerchi chito ko tuguk chekaking'alal eng kitabutab Timotheo nebo tai somokoitini kwoeng kale yekitai Jeiso kenyoru usisiet kale lakini boisienyi achek ko kristianik kale konyolunot ketononse amakiyakte muketut kale na mising kayanet kale ngoker konye ku kipsengwet kale yai kiy age tugul eng kaming'inetab kei amu boisiet nekiyai Paulo ko eng kaming'inetab kei mayakte muketut lakini king'ololchi kaniset akorib kaniset akotet kaniset konyolunot kotetak kou eng sirutik chetililen kou eng mautik kou eng alamaliet ak kou eng
kayamiset nikamisech Paulo so kobit kandoik eng kaniset chemakikoshin ng'olyo chemakimusmusi atebenwa che toroniotin ako boisietab minetab Jehova sikondochi kanisetab Jehova akotestai logoiwek chemechen eng ortinwek ne ngoret ne inegei. Ketore chamanekab Jehova ko ng'alal kele mamite chi anan mamite kiy neibesiech ak chomyetab Jehova. Ng'olyot no ko yekinyal kipsengwet ko ngondo kibune tuguk cheuen ak ngondo kibune tiemutik cheune cheine ko kale makibokoktech kito nekijich Paulo kito nekijich kiboitinik kakimwa kainaikwak kuik akot Meshek Shadraka Abednego chekamwawech Pastor Chemakat ko mamite ki age nekijich kikerei eng tainwa kang'alal Pastor koboisie ng'olyot neinet nekale kikere chemisiryet nebo Jehova eng tainwa kikere lapkeiyet kitindoi kamang'unet nemite tai niingen kole kaimutikyok tiemutikkyok birutikyok usisyosyekkyok chekibune nguno kobo kasarta nenwach kityo lakini boiboiyet netun kitindoi ko boiboiyet netun maikesikei koikeny nenyolunot ketindoi ng'olyot notok nakinyek sikeng'ololchigei koi kaniset ak ketet kanisetab Jehova eng oret nemabirchin. Kandoikab betusiechu eng kaniset kekwee biik che ae boisionik ndekere rani kanisosiekyok ko ngokon chito koret kole atinye pointi mbili nemeche kikoe kaniset koeku boyononotok boiyetab kanisa kenyisiek tugul. Ngotko kong'etin kele katoron ra kenyini ko kenyini rubei koeku msee wa kanisa kora koeku msee wa kanisa angot nang'alali ng'alek cheng'wonen netya kele ng'amuite akwe karama ara kimokone yu komakomitei tuguk chekisubi chekakonech sirutik ketililen ko msingi nebo ole nyolundoi kekweite kiboitinikab kaniset. Chi nendoi boisiok nengap koito kole bas andei kibatinik barak kaniset barak koborok anan kole ngulyonin ngumo meche kindene ngolo ng'echerok ngal ng'echerok tugul kele bas ong'ete nyo lakwa chicho koek kandoin angot ndo ng'olyo neune eng olimbo sang kele nganungwolwi ng'echerok komakomitei kito nekiaror anan nekiamis Paulo ak chekiyoktoi kaniset kele makat kotepto ano eng kandoinatet nebo nenyolchin sikunet ak neichutu biik asobit koner kaniset akoet akokir biik Jeiso eng iman. Tos mi chi netindoi ng'olyo netesei anan ko netebei siketar lesson? Kamwa ng'olyot agenge. Boisiet neketare koim lewenetab kiboitinik eng kanisa. Yekikere atebet ak kikere boisionikwak. Kanisa komatindoi campaign nekimuchi keyai kou siasa. Kanisa kikere atebet nebo tamirmiriet. Kasir baronok Paulo kosirchi tupchosiek. Kasirchi Filimon amu tindoi kiboitiot nekikure Onesimus. Kakosirgei tuwai. Ko ngosire Paulo komeche kotuiyo biik ne kiboitiot ne kandoindet anan kiptaiyat ak kotwokindenyi. Kekere kele Paulo komi korkoret kotindoi maket neo nebo katuiyet nebo kaniset. Mautie Paulo amdaet kele ng'olyo nekakisoman nekatai boiboitu kotugul ak alen oboiboitu. Boiboiyetab kaniset ako boiboiyetab Mungu kiptaiyandenyo koker biik komi kibagenge. Maketab Jehova eng kaniset sikobit kotestai logoiwek chemiach eng boiboiyet kokeeku nebo kut agenge, ng'alalet agenge, koshinet agenge, boisiet agenge. Ko ngomi kaniset kounotok kotuneni kaniset, etu kaniset akonerei. Lakini betut nekabit wasetabgei, siretabgei ak ng'woninwek chemite kwenutab biik eng neregek kobute kaniset nemati. Kasome Jehova eng baronokab Paulo
agobo katiaknatet nebo logoiwek chemiach kele sirutik chakitach eng Jeiso kokone katiaknatet nebo ratutik chebo kipkei. Ngakoistogei kipkei eng achek kechomchi Jehova ak Kristo komenyis eng achek. Kenyoru boiboiyet eng amdaetab logoiwek chemiach nekile Jeiso oba ng'ony komugul akwai biikab rodiosiek koek alamalaik. Makosik biik kityo akoker biik Jeiso koek baornat eng mugulelwek ak sobonwekyok. Eng tuguk chekiyoe ak atebenyo ngoborgei lilindab Jehova. Eng baronokab Paulo tugul kekere kele kinyigis Paulo sobet nebo imanda nekiketach eng Kristo Jeiso. Kele ngoborgei inendet eng ine kele sobei matin kemi korkoret, matin kemi ng'woninwek, ketindoi usisiet nekakiusech komakoi bakakta Jehova biikchik. Mi koboto icheket betusiek tugul. Na ile boisioni komanenyo, boisioni kobo Jehova. Achek ko kekonugei, kekochigei inendet kotertere kokonech katerteret amu kiyoni. Kongoi. Kongoi mising. Tos tondachi ng'olyo? Bas, chamanikab Jehova, kakeker tuguk cheechen chekinai eng betutab rani. Kenai kele angaga angot ndakiusech emoni ako meche kenai kele mi usisiet yekitache Kristo. Kale yotach Kristo ko kaotach usisiet. Mami kalyet akot kitikin. Kalyet netun kinyoru ko yekakitolbis koboto Jeiso kaikai. Andapokebune usisiosiek, lakini kamang'unenyo ko keker Jeiso amu kikaterteri kot kosir akot yekimite usisiet ko kikaterteri. Wikit nenyone chamanikab Jehova komwoe metitab kanetab nebo lesson kolen amune nebo kawektaetab kongoi ak saet. Kimeche ketachak asikobit obe YouTube asikobit kinetkei tugul lesson kongoi eng ichek chekasech, kongoi eng ichek chetebe tebutik. Kisoe kele sikobit kekuch abwabwategei koshek tugul akot akoi wikit nenyone yekinetigei akobo amune nebo kawektaetab kongoi ak saet kelen kondoiwek Jehova akoberur akobo korikwok akoi wikit noto nyone ketuiye. Kongoi ongesa. Kimeche kitorori ng'omuktoindet Jehova amu kanetisiet nekainetech. Kakeker kiboitinikuk eng oret neinegei. Nengon kakibun tuguk tiemutik cheuen, tulungenet neimen nekikiborye eng ortinwek cheterchin komaibakakte ichek koshek tugul. Ako kikochi katerterisiet eng ekoshekwak. Ak kingen Jehova kele akot akichek yekibunei ko kanetut eng achek asikobit kenai kele yekibune uinwek ko kikaterteri akichek kot kosir amu imi kobotech. Inyitetab muryo netilil sikokonech nyiganatet, sikokonech kamang'unet ak nesire tugul Jehova. Keeku baorenik chekiboryen akobo kaineng'ung koshek tugul amu nito somenyo eng Jeiso netindenyo. Amen.